Nagira ngo rero munyemerere rwose tugaruke kuri aya makuru yihutirwa cyane, ni amakuru yemeza ko mu mujyi wa Goma usibye kuba harapfuye uriya Mufaransakazi Carine Buyise, abandi babiri twakomeje kugenda twumva ko haguye abantu batatu muri icyo gitero, bavugaga ko ari abantu b'abasivile, ariko kandi amakuru ashyizwe hanze n'inzego ngo z'ubutasi za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aremeza ko mu bapfuye ngo harimo umwe mu barwanyi ba M23 n'umwe mu barwanyi bakuru ndetse n'undi muntu utatangajwe amazina, ariko baravuga ko ari uwakoraga mu nzego z'umutekano zigenga. Niba ari umucancuro ntabwo tubizi, icyo twe tugiye gukora ni uko tugiye gukusanya amakuru yose ajyanye n'ibikomeje kuvugwa kuri iri perereza. Kinshasa isohoye itangazo yemeza ko yaritangije, iryo tangazo kandi ni naho yemeje ko mu bapfuye ngo harimo umurwanyi wa M23. Ribaho hasi handitse subscribe 5/5, ni amakuru menshi cyane uzajya ukomeza kubonera ku gihe, ndetse iyi nkuru yacu iraza gushingira kuri iri tangazo rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukomeje gutera impungenge, amakuru mashya yatangajwe na guverinoma ya Kinshasa aragaragaza ko abantu batatu bapfuye ni mu gitero cya drone cyagabwe mu mujyi wa Goma mu gitondo cyo kuwa 11 Werurwe 2026. Ayo makuru akemeza ko iperereza rya gisirikare ngo ryatangiye, ariko kandi ari n'amakuru y'ubutasi. Ni mu bapfuye harimo Carine Buyise, umukozi w'umuryango w'abibumbye wakoreraga UNICEF, wari inzobere mu bikorwa by'inkunga zigenerwa abana. Abandi bantu babiri bapfuye nk'uko amakuru y'ibanze yabitangazaga, umwe ngo ni uwo mu barwanyi ba M23 ndetse n'umukozi w'ikigo cy'umutekano. Hanyuma rero amakuru nk'uko akomeza abigaragaza ngo ni ikigo cy'umutekano wigenga, bivuze ko ubwo hashobora kuba ari umucancuro cyangwa se n'undi mukozi wakoranye muri ibyo bigo bitanga umutekano wigenga. Ariko nanone nubwo umwe mu bapfuye yahise amenyekana kandi agahabwa icyubahiro n'inzego mpuzamahanga, abandi babiri bakomeje kugirwa ibanga cyangwa se ntabwo byigeze bimenyekana. Ndavuga baguye muri iyo mpanuka, ibintu byakomeje kugenda biteza ibibazo byinshi mu baturage bakurikiranye ibijyanye n'ibi bitero byagabwe mu mujyi wa Goma. Nk'uko amakuru atangazwa n'inzego zitandukanye abivuga, ngo iri turika cyangwa se iki gitero cyabaye ahagana ku isaha y'isa 10 za mu gitondo, ni mu gace ka Hindi, hamwe mu duce dutuwe cyane mu mujyi wa Goma. Iryo turika ngo ryabanje gutangira ku isaha y'isa 10, batangira baturitsa inyubako yari ituwemo n'abanyamahanga ndetse n'abakozi b'imiryango mpuzamahanga ikora ibikorwa by'ubutabazi. Carine Buyise yahise apfa ako kanya, ni nyuma yo kugwa muri ibyo bitero byajyanye n'isenyuka ryo hejuru ryo ku rwego rwo hejuru ry'inzu yari acumbitsemo. Urupfu rwe rwahise rwemezwa na UNICEF ndetse rutuma abayobozi benshi bo ku rwego mpuzamahanga bagaragaza akababaro, barimo nka perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, komiseri w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi Hajar Habib, ndetse n'abandi benshi ku ruhando mpuzamahanga bakomeje kugenda bagaragaza akababaro kabo. Nubwo uruhare rwa Carine Buyise rwahise rugaragazwa neza rwose muri ayo makimbirane, amakuru ku bandi bantu bapfuye yakomeje kuba ibanga cyangwa se amayobera. Umutwe wa M23 wavuze ko wo utigeze usobanukirwa neza abandi bantu bapfuye, ariko ukavuga ko utashoboye kumenya neza imyirondoro y'abo bantu babiri kubera ko ngo imibiri yabo yabonetse yangiritse cyane utabasha kubamenya. Ni ku rundi ruhande, leta ya Kongo, imiryango n'abakozi bakora mu by'ubutabazi ndetse n'umuryango w'abibumbye ntabwo bigeze batangaza amazina y'abo bantu babiri, ndetse n'abantu bavuzwe ko bakomeretse mu masaha ya mbere nyuma y'iri turika ntabwo bongeye kumvikana mu makuru, kuko nta rwego rwigeze rusobanura umubare wabo uko byifashe, ndetse n'ababarizwaga muri iyo nzu. Muri rusange ikijyanye n'icyo gitero cyakomeje kugirwa ibanga, gusa bakavuga uwo mukozi wakoraga mu by'ubutabazi gusa. Ibi byatumye rero bamwe mu basesenguzi bavuga ko muri iyi ntambara amakuru ajyanye n'iki gitero ko yakomeje kugirwa ibanga ku mpamvu runaka. Ni mu itangazo ryasohowe na Minisiteri y'Itumanaho n'Itangazamakuru ya Kongo, guverinoma yatangaje ko hafunguwe iperereza rya gisirikare. Iryo perereza rikaba ryahawe Auditeri Generali wa FARDC kugira ngo abisuzume neza. Azasuzuma uko iryo turika ryabaye, uruhare rw'abantu cyangwa se amatsinda ashobora kuba bifitemo uruhare, ndetse n'ibyaha bashobora gukurikiranwaho mu nkiko.
Leta ya Kongo yavuze ko aho ibyo byabereye ngo hahise hafatwa n'ingabo z'u Rwanda RDF n'umutwe wa M23, ibintu bituma Kinshasa itashobora cyangwa se ngo ibone uburenganzira ijana ku ijana bwo gukora igenzura kuri icyo gitero. Icyakora cyo ngo kugeza ubu nta gihamya cyemewe ku rwego mpuzamahanga kiragaragaza neza uwabigizemo uruhare, kabone n'ubwo raporo nyinshi zikomeje kujya hanze zemeza ko ari uruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha kandi niba leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemeza ko hari na bamwe mu bayobozi ba M23 baguye muri icyo gitero, birumvikana neza nyine uwakigabye. Ni nyuma y'urupfu rw'umukozi wabo Ubufaransa bwo bwahise bufungura iperereza ku byaha by'intambara. Ni iperereza ryatangijwe ku munsi w'ejo n'abashinzwe gukurikirana ibyaha bavuga ko ari ibya terrorism cyangwa se ibyaha bijyana no kwiheba. Ni ku rundi ruhande European Union cyangwa se umuryango w'ubumwe bw'Uburayi nawo wasabye ko hakorwa iperereza ryigenga kandi ritabogamye kugira ngo hamenyekane ukuri ku byabaye. Ibihugu byinshi byagaragaje impungenge ku mutekano w'abakozi b'imiryango y'ubutabazi mu burasirazuba bwa Kongo. Raporo zitandukanye ziragaragaza ko mu mwaka ushize wa 2025 nibura abakozi b'imiryango y'ubutabazi 13 bishwe mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi byatumye rero aka karere kaba hamwe mu hantu habi cyane ku isi ku bijyanye n'ubutumwa cyangwa se n'abakozi bakora mu by'ubutabazi, kubera ko bahasiga ubuzima ku kigero cyo hejuru. Abasesenguzi bakavuga ko iki gitero cya Goma ngo cyerekanye neza ingorane z'umutekano zikomeje kwibasira imijyi y'abaturage ndetse n'uko abakozi bakora mu by'ubutabazi bashobora kwisanga mu kaga mu gihe cy'intambara. Iri turika ryabereye i Goma ku wa 11 Werurwe 2026 ryateje impaka nyinshi ku ruhare rw'impande zitandukanye ziri muri iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Nubwo umuntu umwe yapfuye ndetse akaba yaramaze kumenyekana, abandi babiri bakaba bakomeje kuba amayobera. Ibintu bikomeje kugaragaza urujijo rukomeye, ariko nanone bikagaragaza uburemere bw'iyi ntambara. Ni mu gihe iperereza rya gisirikare ndetse n'iry'Abafaransa ryatangiye, iperereza rya gisirikare rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse iperereza ry'Abafaransa. Amahanga ndetse n'ibihugu bitandukanye bose bategereje kumenya ukuri ku byabaye ndetse n'uwabigizemo uruhare muri iki gitero cyahitanye uwo musivili wakoraga mu bikorwa by'ubutabazi, uwo musirikare mukuru wa M23 ndetse n'uwo muntu wundi wavuze ko akorera ikigo cyigenga gitanga ubutabazi. Bereye amaso muri iri tangazo rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, batangiye bagira bati Minisiteri y'Itumanaho n'Itangazamakuru, itangazo hatangijwe iperereza ry'ubutabera ni nyuma y'iturika ryabereye i Goma ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Kinshasa ku wa 13 Werurwe 2026. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iratangaza ko hatangijwe iperereza ry'ubutabera ni nyuma y'urupfu rwa Madamu Carine Buyise, umwenegihugu w'Ubufaransa kandi wari umukozi wa UNICEF, cyo kimwe n'abandi bantu babiri, umwe n'umwe warwanyi ba M23 bakuru n'umukozi w'ikigo cy'umutekano wigenga, nk'uko amakuru ya mbere yatanzwe n'inzego z'ubutabazi n'umuryango w'abibumbye abyerekana. Ibi rero ngo byabaye mu gitondo cya kare ku wa 11 Werurwe 2026 ni mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko amakuru y'ibanze bigaragaza, aho ibi byabereye hahise hafatwa n'ingabo z'u Rwanda RDF hamwe n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Ibi rero bibaye mu gihe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari intambara imitwe yitwaje intwaro itari iya leta ndetse n'ingabo z'u Rwanda nabo bafatanyije nabo muri M23 bakorera ku butaka bwa Kongo bakomeje. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, Minisitiri w'ubutabera akaba n'umurinzi w'amategeko yategetse Auditeur General w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC gufungura bidatinze iperereza kugira ngo hamenyekane neza uko ibyabaye byagenze, hamenyekane abashobora kuba barabigizemo uruhare kandi n'ibindi byose bijyana n'icyo gitero bimenyekane, niba ngombwa ngo hatangizwe iperereza no gukurikirana mu butabera ababigizemo uruhare bose. Guverinoma irasaba ubufatanye bwuzuye ku rwego mpuzamahanga, cyane cyane n'inzego z'Ubufaransa, umuryango w'abibumbye n'imiryango mpuzamahanga bibishinzwe kugira uruhare muri iri perereza kugira ngo bizakorwe mu buryo bwuzuye, butabogamye kandi buboneye. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye gushimangira ubushake bwayo bwo kurwanya kudahana ibyaha no kwemeza ko ibikorwa byose bikomeye byo kurenga ku mategeko bikorwa mu gihe cy'intambara ko bigomba gukurikiranwa n'ubutabera uko bikwiriye.
ngayo nguko rero mukomeze mugire ibihe byiza. Ese mu by'ukuri ninde wagabye iki gitero? Niba ari igitero cyiciwemo bamwe mu barwanyi ba M23, ubwo mu by'ukuri M23 yakihekura? Aha ngaha wenda reka dukomeze dutegereze icyo iryo perereza rizagaragaza cyangwa se ikizarivamo, ariko kandi amakuru y'ibanze akomeje kugaragaza ko ari uruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ninde musirikare wa M23 waguye muri icyo gitero? Uwo muntu wundi ninde? Ibyo byose nibyo twakitega. Rwanda Updates irakomeza gukurikiranira hafi kandi irakomeza kubagerezaho kugira amakuru yose.